Manipur yu legalize tawbagi phirep honglaroi Chief Minister SIHM gi ahanba batch ki training hogdokre laingak na yu thingba handokna ba khongthang cabinet mifam da khudakta lawkhiba natte sahi kaya lisang chin khanaraba matungda tongan ba committee sing semduna makoi gi recommendation matungina cabinet na phirep lawkhiba nei laingak na lawkhiba yu legalize tawbagi phirep te hongdokpa yararoi yu thingbagi khongthang handokle hadabasu laingak na sana kanglon sing semkhigani haina Chief Minister N Biren na phongdokre Department of Tourism na Sinduna State Institute of Hotel Management Catering Technology amasung Applied Nutrition Manipur gi ahanba batch ki training sing launch tawba amasung Department of Information Technology gi makhada mapan lamda thabak tawriba ITES ki trainee sing amasung hauji training tawduna lariba trainee singa video conferencing ki kuthangda wari shanabagi thauramda Chief Minister na wafam asi phongdokhiba nei Chief Minister na makata na hai laingak na phirep laurokhiba si maram ahumda nei lamdam asida culture gi mingda sanabi gi mingda miyam gi punsi da singnariba miyam bu sahi matang chadana manghalliba laibak thiba thivi lukhrabi oihalliba si karamna thingsi gi haibadu khannaba nei liver cirrhosis na lamdam asida mi kaya sibagi haibadu laingak na yengsille yukta ge plastic singba mi siba usop tauba nungaiba thauramna chingbada singbasi thingnaba honaduna lakpa nei Pagat pasu lepte adubu thingbasu ngamde yumda sanglaga sungliba sing adusu thingnaba honarubadasu makhoi gidi manat ki sungbani hairakane lining gi sungbani haike pura thingba ngamba natrabanina aikoi kari tauba tabagi haina khanarakpada miyam kandaba yade lukhrabi masing hantharakpa thingdaba yade masi thingaudrabadi khunai asida achauba charangnaba phibam ama lakhangani haina khanaraba matungda phirep asi laurakpane Haujiki mirol kanba ngamdrabasu tunggi mirol kananaba khongthang laukhat patai lamdam asida phangliba USA hakchang songngai oiba mawongda lakpa sidage minister team mama excise ki official singa gawada thaduna mafam aduda yu sungliba singadu yengsilure androda phayengda kabui khul singda sekmaida sungliba yu singaduda kari yaure hakchang songngai oiba polam sing kari yaure karamna hena magun laiba pothok sing puthokadage haibadu Yangsinaba kangbu amasu Imphal da thunglare makhoina yangsilaba matungda hena phaba pothok puthoktuna lamdam asigi USA Manipur da yolandana mapanda thadokane hena phaba brand sing lamdam asida puthokna bohonaga nei lamdam asida phangliba ki hom komla singna chingbadage beer sungnaba factory linglagani loinana madu state asida miyamna sisinahanga nei lamdam asida phangliba yungang sing asisu khatkhati dagi karamna sunglibano karamba posak yauri bagi haibadu khangdana pusilakpa kaya yaure lamdam asida phangliba yungang sing asida kari yale bagi haibadu kanamatana khangna dei maram asina laingakna thingbasu ngamdrabade kanglo nama semlaga miyam gi hakchang sokpa kharadang oirabasu hanthanba yagadra haiduna khongthang asi lokhatpane lamdam asida yungang hotel pumnamakta yoloi laingakna control tawba ngamba society gi khuthangda yonkiga nei lanai miyoi singda yolhan khiroi sahi kun manga gi makhada lariba graduate loisindriba angang sing thakpa yadana ba school college singi akoi bada yonba yaroi pung asuktage ayuk phauba thakpa yaroi hotel su foreign tourist sing lekpham safam leiba khara natana paksan na tawkhiroi lainga ki oiba kanglo nama haujik drop tawre masida kari hapaningi haibadu miyam na wakhalon phongdok pirau adubu lainga ki phirep hongbadi yararoi miyam liver cirrhosis na adum hatuna lehengani haibade yararoi haike lainga ki phirepte Yudagi miyoi bagi punsi kanba lukhrabi masing hanthanba mama mapa leitaba masa singge laihandavane lamdam asida lakliba lamkoiba singi mafamsu pidaba yaroi laingakna sel ngakta uraga thabak tawba natte miyamgi hakchang phanana bagi damakta ne pamdaba thogdok thokpadi eklogi makhada pulisna laksinaba honare yuga mari leinaba kanglo nama semgadoriba sida CSO sing NGO sing ima ibel sing university gi waza singna afaba wakhalon puthokpiraktuna mateng pangbi haike Chief Minister na hai Manipur ngasi di manglom da satlabane masida kanamatana yenaningai leitre tourism sector saukharan bana Manipur gi tunglamsat oigadoriba nei lamdam asigi mahusagi phajaba aying asagi phibam chinjak miyok michan phabasina mapan lamgi lamkoiba singase lamdam asida lakningba phawriba nei laingak na eco tourism project moirang khunogi sangai festival gi ethnic park kaibul lamjauda semgat kadoriba moirang da semgatliba maugi makhel da semgatliba kaya asina lamdam asida lamkoiba singi pungning singsinpham oide Manipur na malemda polo masana gi haurakpham ni haina saktak labasu
मदुगी खुदम सांगदम अमता लेते मदुगी दमक लैंगाक असिना फुट चाम कुन वांगबा सगोल कांगजै साननबगी मितम अमा हैंगांगसिंगदा सागतलिबने अखोइना मीगी मतौ तंबा मीगी चनबी तंबा महुत्ता लमदम असिगी लैरिबा कल्चर की मचाक थिदोकपा मथौ ताई लैंगाक असिना लमदम असिगी नहासिंगी दमक याइफा थौरांगी थबक कया लौखटले स्टार्टअप स्कीम की मखादा नहा लिसिंग अहुम एंटरप्रेन्योर ओहनख्रे IT अमसुंग ITE एस्टा नहा लिसिंग अनि हेना ट्रेनिंग पीखिबगी मनुंग द लिसिंग अमा हेना थबक फंख्रे बंधन योजना की मखादा सिंगी नुपी लिसिंग निफुगा माथोय हेनबदा नाकोइना थबक पीख्रे हैंडलूम क्लस्टर की खुथांग फीसाबे लिसिंग निपान चात्रुकलोम नाकोइना थबक पीख्रे लमदम असिगी योंग साब फीना लैंगा की ऑफिस मिनिस्टर सिंह की ऑफिशियल रेसिडेंट स्कूल न चिंबदा सिजननब लैंगांग ऑर्डर थोख्रे मतम अमदा ngamlamdrabasu aikhoigi pothokna mapan lamdagi lakpa miyoisingda khudol pot oina piba ngamlakpa simak yamna chauba achievement amani haiki thauram adu education minister TS Basanta Kumar na president tourism corporation of Manipur gi chairman Karam Shyam na guest of honor health minister Dr Sapam Ranjan amasung veterinary minister Khasim Basum na special guest oina saruk yakhe loina chief secretary Dr Rajesh Kumar commissioner tourism PK Ja special secretary ITB John Langtin Kuma yauna official kaya su saruk yakhe chief minister na Jaipur da thabak tawraga leiriba nahasing amasung Guwahati da IT gi training tawriba lamdam asigi nahasinga video conferencing gi khuthang da wari sanakhe you legalize tawbagi mayokta rally satkhre police ka mungna khre corruption prostitution amadi mayai ka bachinjak ataisu legalize tawbiro kada Manipur lengang na state asida yu sungba madi yonbagi ayaba pikibadu khudakta handokadabani haina coalition against drug and alcohol kadana sinduna masing yamlaba imasingna saruk yaduna kaisampat leimajam leikai community hall da wakat mifam pham khre wakat mifam adu saruk yakiba imasing hawraktuna mifam pham liba mafam adudagi governor tamna khongchat ama susat khe khongchat aduna kaisampat ki electricity office mapa yawrakpada Imphal police station ki OCN ingo chana lusingba tim amana tan khe loinana rally chaliba imasingna governor tamna namduna chatna bohnabada nakal animakki marakta chauna mukna bathokhe tungda thaliba mafam adudagi makha tana sakhi amade wakat mifam pham liba mafam aduda amuk handuna mifam makha chathakhe plastic policy pumchai chaide athingba thamliba polam sing marang kaina phangnare MPCB Manipur Pollution Control Board ke chairman ani subadage office ta saukri munare nakal amadana Manipur Plastic Policy 2022 mapung phana pangthok tabadage pumchai chaide athingba thamliba plastic ki polam sing kaithial da hana gumna marang kaina phangle थबक सुदना से लौथोकिबा लेते खेमचान मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट सुवैरिबा MLA कैसाम मेघचंद्रना nghan पाउमी सिंह उनबा मदा PMGSY की मखादा चिंगी डिस्ट्रिक्ट अहुमदा लंबी थोंग सेमनबा काइथोरकिबा सेनफम सिंह अदु थबक सुदना सेल क्रोर सहूम लौथोखरे हाई की बवाफम अदु अरान बने थबक सुदना सेल लौथोकिबा लेते हाइना माहुत मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंगदोखरे हिरम असिगा मरी लेनना ऑल सेक्रेटरीट लेबा मिनिस्टर गे कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा युमनाम खेमचाना हाई कनागुंबा खरना इंसिलगा अरानबा वाफम सिंह फोंगदोरकपा असि लाइबक थेबने चुराचानपुर गी वैना सेमगदबा लंबी असि किलोमीटर 113.8 ने मसिगी मनुंगा किलोमीटर 30.8 खक्तमक थबक सुबा लोइदुना लई हाइना फोंगदोकिबा दुसु अरान बने PMGSY की मखादा चुराचानपुर दा सेमगलिबा लंबी असि किलोमीटर 1,048 ने हौजिक फाबुगी वैना किलोमीटर 353.8 थबक सुबा लोइरे अमदे किलोमीटर 7.9 न थबक सुरे थबक सुरिबा किलोमीटर 7.9 असिगी मनुंगदा WBM तौबा आर्ट वर्क तौबा मदे कोयला थाबना चिंगबसिंग अकनबा मवोंगदा सथरे मरम चादना डिपार्टमेंट पु मराल सिजनबा से लाइबक थेबने मराल सिबगी महुत्ता पुन्ना तानरगा सुरिबा थबकसिंग असी क्वालिटी लेहनना बहोना मिनबना हेना फगने कनागुंबा इंजीनियर अमदी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल अमतदा चेक इयु हाइना महाकी मतमदा खंगनबा अमा फाउबा लेत्रे PMGSY की सुरिबा थबकसिंग असिगे बिल काइथोकबा मतमदसु मिनिस्ट्री अमदे स्टेट की लेरिबा क्वालिटी मॉनिटरिंग कमिटी न यंगसिलबा मतुंगदा पीखिबा ngaktane महाकी माइकेदगिसु थबक सुबगी बिल पीबा मतमदा जियोटेक यावबा फोटो सोइदना याहोननबा डिपार्टमेंट की इंजीनियर अमदे ऑफिशियल सिंगदा खंगनबसु लै तमेंगलोंगी ओइनदे एक्सेस बिल लौथोकलंबदगे इंक्वायरी सथगिबा लैखे मदुसु महाकी मतमददि नत्ते मतमदुगी मरी लेनबा मिनिस्टर सिंगना क्वालिटी लैतना थबक सुरंबा कांगबु अदुगी मथक्ता थिगतपगी थबक सुसाथबा लै अरानबा मौंगदा थबक सुबगी ममी अमा फाउबा तादे थबक सुरिबा सिंगदसु
लान हेक थबक तौरमलबदि लोगी मतुंगिना फंगदबा चैराकसिंग अदु मतम मतमगी ओइना खंगनदुना लाक्ले हौजिक फाउबगी ओइना काइथोकलिबा सेनफमगा सुरिबा थबकसिंगी चांगा यंगनरुबदा मानना चटले हुरान नालादा सेल लौथोकपगी वाफम अमता लैते महाकी माइकैदगिसु अरानबसिंग तौदनबा मफम मफमसिंगदा चतुना यंगसिनबगी थबक चथबा लैख्रे तुंगदसु हक्थेंगना थबक सुरिबा मफमसिंगदा चतुना यंगसिनबगी थबक मखा चथगिगने चांदेलगी ओइनदी अरानबा तौखि हाइबगी वाफम अमा फाउबा लैति हाइनसु फोंदोखे आउटरगी एमपी ओइरंबा लोरहो एस फोजे इलेक्शन पिटिशन द माइथीरे लोरहो फोजेगी महुत्ता बेंजामिन मातेबु हाई कोर्टना एमपी ओहेनख्रे कुमजा 2019 द पांगथोकिबा तरागा तरेट सुबा लोक सभागी मिखल द आउटर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी द नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ की मिरेप ओइना माई पागलखिबा लोरहो एस फोजेगे नॉमिनेशन फाइल तौबा मतम द अरानबा कया याउखि हाइना मिखल अदुदा मिरेप ओइमिनखिबा बीजेपी गे हौलेम सोखोपाउ माते एलाइस बेंजामिनना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर थारकिबा इलेक्शन पिटिशन द फोजे माइथीदुना बेंजामिन मातेबु एमपी ओइनबा कोर्टना खंगनख्रे बीजेपी की मिरेप ओइदुना इलेक्शन अदुदा अनि सुबा ताकिबा बेंजामिन मातेना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर द एनपीएफ की मिरेप लोरहो एस फोजे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की सेक्शन 100 क्लोज 1 सब क्लोज डे क्लोज 1 एंड क्लोज 4 अमदे सेक्शन 100 क्लोज 1 सब क्लोज बी बु खोंगोइनदुना नॉमिनेशन फाइल तौबा मतमदा अरानबा कया चथखे मरमदुना रिप्रेजेंटेशन ऑफिशियल एक्ट के सेक्शन 101 की मखादा बेंजामिन मातेबु माई पाकले हाइना लाउथोकपिनबा पिटिशन अमा कुमजा 2019 द थारकिबा इलेक्शन पिटिशन अदु द हाई रेस्पोंडेंट नंबर 1 ओइदिबा लोरहो एस फोजेना मिखल असिगी दमक नॉमिनेशन फाइल तौबा मतमदा महाकी एफिडेविट ता याउरिबा कलम 5 की पैरा 4 अदु ब्लैंक ओइना थमलमखे पैरा 7A क्लोज 9 द याउरिबा मसागी अपुनबा सेनफम लुपा लाख यांखैनिथोय लिसिंग कुलुमदोय चात्रिका मरी अमदे महाकी लोइना बेगी ओइना लुपा लाख अनि लिसिंग कुंथ्रागा मंगा चात्रुक निफु निपान हाइना पल्लिबा दुसु अचुम्बा नत्ते लाना एफिडेविट अदु द हापचिनबने एफिडेविट ता याउरिबा नन एग्रीकल्चरल लैंड अमदे इमोवेबल प्रॉपर्टीज के मतंग दसु महागना मयेक सेंगना पनखिदे एफिडेविट अदुगी पैरा 7B क्लोज 6 ता हापकदबा सेनफम सिंग अदुसु निंगथीना हापते एफिडेविट की पैरा नंबर 9 BF पार्ट B पैरा 11 8A असिदा फोंगदोकलिबा वाफम सिंग अदुसु लाली अमदे चप मानबा एफिडेविट असिगी पार्ट A द याउरिबा सिंगा चानदबा कया याउरे मसिदा नतना एफिडेविट असिगी पार्ट B द याउबा पैरा नंबर 11 8B क्लोज 3 सब क्लोज B द रेस्पोंडेंट नंबर 1 ओइदिबा सिना फोंगदोकलिबा सिंग असिसु अरान बने मरमदी एफिडेविट असिगी पार्ट A गे पैरा 7B क्लोज 4 द फोंगदोकलिबा सेनफम असिगा चानदबा ओय यू लीगलाइज तौबा JDU न याखिद्रे मणिपुर लेंगा की हंदक फमखिबा स्टेट कैबिनेट ना स्टेट असिदा यू लीगलाइज तौनबा लौखिबा वारेप असे मियाम की मायोक्ता ओइबदा नतना यामना मपुंग फाबु वाटपा वारेप अमा ओइ हाइना जनता दल यूनाइटेड मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट खेत्रीमयुम बिरेन थादोरकपा चेरोल अमना खंगलकले अरोइबदा ताबिरिबा पुंगदमकपु थागतचरे।